Ebujafo na ye cheche wo bibiara esanso ema ahwefo etifo adofo ganafo nyina ye mo bibiara akwaba ede eba Attention TV eso your most inspirational YouTube channel so wose ma be piemu ewa asabra na eyabra metina enfamamu ede ama mami ekua enjuwa the original host of this program ebra me de trending news ensema ate say ewo man Ghana mu me de brew ama woso hu ne ekoso ewo man Ghana mu ni science mesra say obe subscribe na like na wa share ama obi nso anya bi ahwe ebra mensa wo bre na yenhye ensem na se na yemfa emam ebusha for em say na wotwe ye share na wosu na wotwe ya se in fact yan share on a good note sense ukọ oboase ankro gold in fact ensem ate say ewo ho ne eni edwadwo a efri ho no mo ba na enya asem ketwa ne nyina ne se etututu bi akokokoso ama nipa binim afọ ho ahwere mo nkwa ya enya asem ketwa enumu ana yebra penye Trini Jonas I know nonsense man obi okeka na adwen aba social media so abekeka na adwen ede etia wo mu a wo mu hu bon ewo sanse mu enya asem ketwa wakeka na adwen ede akire ye man penye President John Dramani Mahama the first gentleman of the land Trini Jonas akeka na adwen ede akire sanso ana wakeka na adwen ede akire asrafo ana sojafo a omuko pie mu ha muko tututu sanso na wakeka na adwen ede akire Captain Kojo Smart yanko ni nko tie nsema Trini Jonas editu dwane bi ye tu go do oboase boys ni nya adwuma nye enti odwan na ni brea oka odwan hu ni se anonka o but na ni brea oka because o John Mahama no Akufo-Addo o ma police fo koku nipa 8 e o tachima wa meka ho hwe besi ne anya sa nkwase amamuo ni bi na wo ba bebu enti sojafo no mkotutuo no nya Captain Smart na ma order so monto enti ublemu na enye ye nipa o ma order no e wo se order prison right now ena sojafo no mkotutuo no e wo se o munsugu prison right now unkokum nipa nko free se wo ye sojani na unimisi wa jimi na crowd oba na se untimi nchi omo a ana ntimi ma warning shot mo mu nwane nko na be ma straight etuo se o di geji nipa ni ti aboni ti akuno akum nipa ma no adwen ya se obeko free a enkwase asem enti John Mahama no me ma no up to 3 days e do so kra on omra no me chief soldier fo ni kogum na onche ai nipa ma nkwase ya command no Akufo-Addo na akoton mining company ni nyina ne concession no because qualified soldier ni bia ni wa kromuafo aba na omo nti asemase a wose me tutuo di aku omo na sojafo mo dodo ya se o kromu o begimi se na kromuafo nyina agihwe na omo ba to hye mo so na omo nsukumu a na ye ko ya na ye bai sojafo am wo oboase there's no way say mo number betimi a number out number the youth wo oboase adan na magimi se a enti jimifo bi tiba na ono ma order na mo sojani no nso adwene na otrim se jimi me tutuo ni kum nipa na me ntimi nkofa nkwane mabio enti order jimi order we se me to me boase na me ni nipa ne kokasa youth no omo a ne mo nyina ya nuafo mo nyia uniform keke na hyew enya uniform anka wonya obia uniform tina youth ne ba na oman fatu amfa sikan ama eye uniform ni ntia enya uniform na hyew na woni ni nyina gyina wana nka me gidi se wo sojani e bia bebo enti nkwase aman be ne ya chichire ne saa no enti John Mahama 3 days squad so kan bra na bebe wo na ye mampanyini ti bibia wo na meblemu I'm telling you the fact near wo man mu na leadership wom na police ni ana sojani obo ho ban no wuhia na ye ma hye obi ko nim se wan hwe ya oba bebo otu aku sa nkwase aman be no oti oman num unya aduane ni unya adwuma nye police ni ana sojani a obo ho ban a ye gigi taxi de hwe no ono nso se beku enkwase aman be no aden na mpanifo ma jimi sa the problem solution is there enti mum ye nyais ye condemn media for say omo na man tokwasi they didn't do anything you media ni bia ni wa Captain Smart in Krinosi oboase to Nkran do you know how many hours drive oti wo say omo nkwaji masase amunye masase eye nkwase asem say politician nwi ni kro bad ni ho politician enye jimi a ufiri baabi no akotam China ni no abeji kromu ofo nsa ase de ama China ni no na China ni didi sa nkwan na kromu ani bre eye nkwase asem eye bibini nkwa na nadwenya dwuma wa jimi a odwene foreign ho China ni kromu ni eye bibini nkwa na ekwase a odwene foreign ho China ni kromu ni
enti manya Jimmy se mu blemu obi otenkan no na mu blemu kwasia na okotutuo no ene kwasia na o ma instruction se obi tutuo no onu mom na se blemu no ya mama Jimmy o mu ko training na ka kire se oni obi nya adwena tutuo ku no mu ko training na sa na ye kire mu se Jimmy training we anya Akufo-Addo na kire mu se Jimmy training na Akufo-Addo na ban ni so bio na wo Captain Smart no so wo su be ja Jimmy anu aja so ajai eba ya omu no wo won se wabusuani nka ho wo be ja Jimmy na anu ajai jai incitement no eba yon so bi eblemu omu blemu TV3 Innocent TV3 otene baby omu blemu omu bibini no Jimmy who caused the problem no on na se wuntimi mra obi krom na wo medi asase mfiri nipa nsem na wo mfa ma for na na for na ni didi won asase no so abra kromu ofo nya percentage bi enkwase asem eye Jimmy politics ena nkwase afo ne ye Jimmy fo na sunsun parliament wo de wo mahama no so wo problem no na be hu hit ames pack abra obi antimi se wo me ka kire wo tuwa ban wan solve problem no now we Jimmy amamu na Akufo-Addo ubu no mo sa beto aso abe oni emeye mo jama mo jale kwase afo ento abamamu na muntimi protect nipa muntimi mi adwuma manipa muntimi nipa da ho a osuro sa anadwo akronfo be wia no opi abonti hia police ni osuro o hia soja ni a osuro ade ne nkwase ayam hihie nkwase amaya mu kreti di ato oba America o hia police ni a no akoma ato ayam o hia soja ni a no efe krade as we do heaven because omo bo ho ban ye nkwase amaya ya kire ya gikire di ato soja ni na se obo Ghana ni ho ban onu momu bo China ni ho ban emwade we anyway enti muni ma mun trase muni kromu ofo nko trase gold no sha mun ma kromu ofo metu bia mutu ase ye nko ahemfie no hene no emfa mu communal labor onfa mu akro no onfa siesie kro no na munya Jimmy no a mugugu parliament Jimmy fo kwasiafo betima ko China ni krom akwaje nsase afiri ni krom fo ama Jimmy amu wafia film gu parliament o mu nhihye mra papa bia beboa Ghana ni mu bottom kwada krom Jimmy a enko mining site o ye mema mi amain site am ya ba parliament o abechemu alle obi atotebu so twana chima ade na bibini Jimmy sa omaya ye wo go timba diamond manganese awo mefanko na krom amre awo mefanko na krom amre kroba kire ni express ni viewer ni aboni tu akunu nkwase asem no enkwasi asemwe mama matu ntwa animu ya nyasa hit ebe fa ho no NDC funi kura be dwane Africana ho NDC ni be dwane onti me defend o because sa Jimmy nkwasi ade we ntini eto abati a Akufo-Addo ne setan amamuo no sa Jimmy die we na yakokum nipa free ni yakokum nipa free no sa Jimmy die we ntini eto abati a mo obi akotutu akum nipa mu be blemu di otutuo no u blemu di osinkan a ono no se mo nkwaje masase di ono no se monye masase no ono na mi atuo no so ana se di omi atuo no so na ese ye blemu no enti NDC maba no se munim na ma mfa mu nansi fom na mu be Jimmy ti se MPP fo a mawu mu be Jimmy ti se MPP fo a mo pia ma ye di udwo mama no wo 3 days do so ka o ma nipa kro na o ma oda ne yemfa no kotum na nipa kro na o ma mutututuo soja fo ni nyina yesi se o mu kogum. They don't qualify to be a soldier again. They do not. A crobia wa himfie, omo mpanimfo. So a cromu of bano. Na ma tutu afawie ma pamamo. Antina, unim unma free police. Na police ababuam. Police are the ones that maintain peace. Intimo framo by mo selfish reason is ika majijinti. Akufo-Addo nkwasi amamuo no. Amukum nipa ko free no. Ebi enya adwuma bi o. Nyasa joma ma no kamini be wu Ghana ho me mfa ho se me na me ne ba kamini be wu Ghana ho wenya first and last na mamuo soja ni na police ni be kwa kotutu akum nipa wenya first and last o joma ma otiemi a wenya first and last abet na wahwe ma soja fo ni police won kwasiafo no akokum nipa bi o ade ne ma chimi sa o joma ma na control soja fo no sam forces no omura leader no dan wa chimi asesa no nyasa problem si awa na me blemu enti mu Jimmy mu blame Captain Smart wa Jimmy dia ba ye mu mi blame aban no anya na kofa China ni ba ya China ni oti wo ni ba bi angry gold si ebucha for sa pepepe anete ha na me de ensem nyina ebesi e di amomia me de ensem ebra me din ara energy Jacob net makram